Unibertsitateko irakaslea naiz, ekonomia arloan, eta horren barruen natur baliabide eta ingurugiro alorrean lan egiten dut, eta honuntza etorri naiz, ekitaldi hau honek lotzen dolako zuhaitzen gaur egun daukaten problematika eta zientzi mundua, eta zein importantea dan bien arteko. Nos ha parecido muy interesante lo que hemos oído hasta ahora, porque creo que la educación es lo fundamental de todo lo que nos puede y nos va a pasar. Para el futuro no hay que hacer la ciencia, hay que hacer tiempo. Y menos acciones políticas, más ciencia. Creo yo. Bueno, yo he venido porque tengo bastante preocupación por el mundo natural. Soy de una asociación de frikis que se llama Amigos de los Tejos y nos dedicamos a estudiar los tejos, a contarlos, a buscarlos por el monte y tal. Y sabemos que en el País Vasco hay una gran preocupación por un problema que no es solo del País Vasco, se ha producido en muchos otros sitios, y es el problema de las plantaciones de pinos radiata que están cayendo por miles. No hay una solución, no se vislumbra una solución, pero aquí creo que se va a hablar de algunas alternativas o de algunas posibilidades, y es un tema que está en el ambiente. Y quería conocer de primera mano ese ambiente y conocer lo que se va a proponer. Ni jabe bezala nator, terreno propietario bezala, eta bueno, iritzat interesgarria dela hitzaldi hauek, beti ikasten dalako sos eta entzuten dalako jende jakintzu eta interesgarriei ematen dituen txarrak, bueno, momentuz behintzat goizian oso interesgarria izan da, eta guan ikusiko beratzaldian.
gustatzen zaiz. Zeratik ere jendea dakina eta hitz egiten du eta gauzak azaltzen die. Baina ikusten du basoan etorkizuna eta baserritarran etorkizuna giota zailagoa eta kaskarragoa dela. Eta ikusi beharkoa, azkeneko urte honetan etorri da gaitzoi, ze nola bultatukoan, zergatik ikusten da konpokakita haunik ez da hola. Tratamentuk eta gainekoak galazita daude, eta ikusi beharkoa dena kendu beharkoa da. Baina bai denak izkutatuko diela. Eta urte batzuka, mendi zail osoak utzi gehatuko diela. Zergatik gazte jendeek ez du baitu nahi, urte askotako lana egitea eta hortan dirua gastatzen eta haitzea. Eta hau, nik uste jendek ezautzea, ikustea ona da, zergatik jende asko dago gainera, pinun da kontra da ona, eta hoi, zuzentzez pixkoat, bertan dago mendik eta oain arte ikusten dien ezela jendea oso asko gustatzen zaio paseok eta gainekoak mendin ibitzea, baina ikusiko menditan arbola faltatzen badie, oso triste izan.